Tuisonga na mbele kutw'ikithw'a mwovo kuma kauntini ya Makueni vala silikali ya kaunti ya Makueni niyiendeeye kuminukiilya mivango ya kutungiia kula kwi Enenthi na kumanenga mavalua ma itheka lani kitheka cha Ngai Ndethya kila kyoosiwe kuma kula kwi Enenthi na chavikia kwithiwa kinewa kusuvia kana kwithiwa kitumika kusuvia mititu nyamu cia kithekani na indi kuyanana nake Ngavana wa kaunti ya Makueni Mutula Kilonzo Junior inena kavindani kala itambukite kuvingwa milati kivathukanio ya maendeeye wodini ya mutitu ila kauntini ya Makueni niwaweta kana mavalua ma itheka mbewa maana muonza ma isio kana kisio cha kitheka kini meovikia kwithiwa mainengano ilivotiumbanitwe niweke ni mulinge Ivinguone ni munini wa Ngavana kaunti ya Makueni Mwandulosi Mulili uliandamanende na Ngavana Mutula Kilonzo Junior kwandambuka ya kwambise milati ya maendeyo wodini ya mutitu na weta maofisa kuma kaunti ya Makueni na ngikuma silikali ni akatela meuthinekea kutungiwa kwa mutitu uwa Ngai Ndethya game reserve kutw'ikithw'a cha Enenthi oka tamaminete kutoa isembe wa silikali tatu oyune kana kwa ile seso yila maweta taenda tekanesya muthe kuminukiilya committee twena andu ma national government kwizila muveuzi wa KWS nitwende na mivango misio already tukunite mikutano ena na netutukumitane kana andu mava Ngai Ndethya esiyombe schemes tusitatu nekana andu manengwe taito mondo netwatwiye ba nabatio ndonge na kuliko ndonge todi. Ngavana Mutula Kilonzo Junior iweta mavalua magitheka kithekani kicha Ngai Ndethya game reserve kila kinengeto uthikwa Enenthi kutoa kesio nikiva mwena na musi ya kithekani tameonenga na kula kwi Enenthi vau kwa vote na iseso ya kutungiwa kitheka kikula kwi Enenthi oka kuminukiilya mavalua ala waweta tameonenga na memwamba na ngimbe wa mana muonza ma kesio cha kithekani kila kia wodi ni oi ya mutitu We have approved 767 title deeds. Zimeenda kutengenezwa. Anuma kathekani ama ukwata title deeds. Ngai Ndethya the same. Ngai Ndethya ne file yano nene na kundu kindu chu chakinyewa na umachetheo kilomo netele na mwezo mbigia kivilani itaitwa nisieku nzikayoni siya kuendea kwikithia Enenthi mawodi na ila mutu ya masonga lenene siya vathana na ngusanisyo katuwa mona na musi ya kithekani ila siyithitwe sikinite muno nthini wa miaka utaminite kuvituka aili Ngavana na munini wake maiwete seso ya kuminukiilya waya wa stima ulo kwa mite masonga lenene tayiendeete na wa silikali ya katika unengana kimaza cha silingi milioni 500 mbe wake kwikika MCA wa wodi ya mutitu Francis Mulo ayenda nzowila sima wakalone Enenthi kesio niki kwamba kutungwa mutitu ne wasio wa savo Kuma mbigide na wana tipo liti by ma KWS lumo kama no jadu jengara wasi puli na ndongi ndujika noba opa ide na ndongi na we are proud ide tuisema luanzu but we need that protection from the government and tied to ngiri tujibu ni kwa bwana nacho na waya we bona the governor is done so well with Penina Malonda ya conclude wondu wanayuna mwibomu ni nomugage la park mugalibona ndubika mbele usoda hapa ndeto ila siya kwatambuni MCA wa wodi ya Ivengoni Nzamba ni Harrison Muti aiweta kita Kutetheesya kwa ile maundu maingi ala methitwe malikilo ni ngusanisyo kati wa Enenthi na namusi ya kithekani tikeke electric fence ya tiana hini utunga kili kilasine pali kunye madakitari na mainjinia na mapilot Menda miona yutuwe maika uma zero kwa bia 10 kitu. Economically we can empower this community. Kanati wendi mamutitu. Katoa melati la vingwa na Ngavana Mutula Kilonzo Junior neva mwena melati ya Kyoo sokono wa mutitu na sokono wa misoni na melati inge ila sisukulu na wa sekondari wa Kyoosiwe na ula wanzo ila valenda manita na maminista kauta silikali ni ya Makueni vamwena maofisa nene na MCA wa wodi ya Masongaleni Brian nzoko na ula wa dhange Eric Mosioki wakatumo nilivoti ya Motongo TV kuma darajani mutitu kibwezi kauntini ya Makueni nyeneta wa Ken Mulinge.